Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Pitanja i odgovore. Ovo je poslednja emisija u ovoj odlazećoj 2013. godini. To je uvek prilika da se prisetimo onog što je obeležilo 2013. godinu, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Bavit ćemo se, uglavnom politikom, a pesimisti kažu da zapravo danas, bar kad je politika u pitanju, lični interesi su mnogo važniji od časnog mesta u istoriji. Onda ti isti pesimisti kažu da su politički lideri mnogo manje, odnosno su mnogo više zainteresovani za sud njihovih glasača nego što su zainteresovani za sud istorije i kao najbolji primer nekako uvek pomenu slučaj kada je Bob Woodward, novinar, pitao Georgea Busha kako će istorija oceniti napad Sjedinjenih Država na Irak, a on je odgovorio pa nećemo to znati zato što ćemo tad svi uveliko već biti mrtvi. I to je možda vreme koje najbolje oslikava politiku i vreme u kome mi živimo, a naš prvi večerašnji gost je Slobodan Reljić, urednik Večernjih novosti, i govorimo o onome što je obeležilo politiku, bar kad je u pitanju Evropa, svet, ali i mi govorimo o medijima, tema o kojoj se veoma malo govori. Sad, kolega Reljiću, teško je, ne znam, u 35-40 minuta reći sve ono što je obeležio, jer su nam nekako najsvežiji ti neki poslednji utisci. Ali dobro, po vašem mišljenju šta kažete? Šta je ono što je obeležilo 2013. godinu na globalnom planu? Pa na globalnom planu ima jedan sled događaja koji je relativno lako prati, zato što to je neka vrsta, kako je rekao, to je neka vrsta obnove nekih sukoba iz hladnog rata. To je, dakle, imate Siriju, Iran, prebeg Snowden koji je otišao u Moskvu i sad imate ovo što se desilo sa Ukrajinom kao završna faza. Posljedica toga je, mislim, najlakše je opisati taj rezultat. Šta je rezultat toga? Da je američki magazin Forbes ove godine za najmoćniju ličnost na svijetu proglasio Vladimira Putina. Dakle, do sad je bio 2 godine Obama, a sad su svi razočarani njegovom sposobnošću da učestvuje u tim igrama i tako da ove godine, mada je to vrlo teško da neki zapadni magazin, neko ko ima direktni protivnik, proglasi za najmoćniju ličnost godine, ali to se ove godine desilo. Sad, ako uzmete osnovu te Putinove politike, ona bi se u stvari možda mogla nešto sve što bi kod nas bilo vrlo važno. Putin u stvari postaje, u jednom ozbiljnom tekstu koji je objavljen sad u Špiglu na kraju godine, u stvari postaje lider konzervativnog pokreta sveta. Dakle, Putinova uloga više nije na nivou samo jačanja ruske uloge, nego sad te ideje koje on širi, one se dakle vraćaju. To jeste zanimljivo zato što smo mi pod pritiskom tih zapadnih ideoloških rasprava. Mi imamo o konzervativnu predstavu kao o nečemu, to imamo nečemu uvijek mračno, to ništa dobro ne može da bude. Iza toga sve se prekrivalo tim liberalnim, lakim idejama. Međutim, to se u osnovi svodi na 2 stvari. Jedna je stvar jačanje porodice, a druga je stvar jačanje nacionalne države. I onda svi detalji koji uz to idu, i to postaje sad jedna vrsta, upotrebit ćemo tu banalnu reč, trend. Ali to je u stvari jedno društveno kretanje koje i posle tog iskustva sa neukorenjenim i sumanutim liberalizmom koji se pretvara u besomučnu pljačku čitavog svijeta, čega smo mi danas svedoci, i razaranje svih institucija. Sad ta pojava, ona u stvari vodi jednom smirivanju te situacije. U tom smislu, kad govorimo o tom što se izdešavalo u tim događajima koji u stvari porađaju povratak te ideje na istorijsku scenu, onda mislim da je vrlo važno da se prosto da se da okvir tih kretanja. A mislim da je to sasvim dobro uočeno da Putin danas simbolizuje to sve i taj njegov odnos prema tim neoliberalnim idejama od načina privređivanja do ovoga sa ovim pokretima
homoseksualnim brakovima i to, sve te stvari koje... Dobro, on je antipod, da kažem, tim neoliberalnim idejama ili, ne znam, novom svetskom poretku i sad, dobro, ta priča o demokratizaciji i kršenju ljudskih prava je jedan segment, mada ljudska prava nikad nisu više kršena nego u tom periodu, države razorene, bombardovane, bez odluka Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i tako dalje. S druge strane, moglo se primetiti da u, kako kažem, tom periodu nije bilo velikih državnika, da su predsjednici država ili premijeri, kako kažem, bili neki nominalni vlasnici određene politike, možda na primjeru Francuske se to najbolje vidi. Putin je u tom smislu bio izuzetak jer je snagom nekog svog autoriteta, ličnosti, naravno i ta priča o nacionalnim državama je proglašena za neku priču 19. veka i tako dalje. Dakle, on je u svemu neki antipod i neka suprotnost. Ali znate šta je suština? Vi ne možete da budete veliki lider bez ikakve ideje. Lideri koji su vodili zemlje o kojoj ste vi sad govorili, kojima je glavno oružje bilo zloupotreba u stvari ljudskih prava. To se više zaista ne radi o ostvarivanju ljudskih prava. Mislim, vi sad kad pogledate, konzervatizam ne znači negiranje ljudskih prava. Naprotiv, to znači zaštitu nekih ljudskih prava koje su napadnute tom jednom besomučnom, sprovođenju jedne besomučne politike u kojoj u krajnjoj liniji uvijek ekstremno veliki profit za vrlo male grupacije u svijetu koje su nadnacionalne. Dakle, to je sukob i tih ideja. I u tom smislu, dakle, vi sa tom idejom koja se sad valja jedno, bar 30 godina, ako uzmemo to od Reagana i od ovoga, to više nije postala nikakva nova ideja. To je sve jedno te isto. Dakle, ajte da napravimo još jedan krug pljačke. Prvo je, kad je pao Berlinski zid, opljačkan čitav istok, pa onda to je išlo dalje. Međutim, u međuvremenu su stvari u svijetu ozbiljno su se promijenile i ta ideja je dubinski potkopana samim tim što su njeni nosioci više nisu šta da vam kažu, da su mogli da vas pljačkaju i da vam raznosi to što vi imovine stvarate imovine. Sad, Putin je čovjek koji, mislim, to je nova ideja u ovom trenutku. Naravno, mislim, čitava istorija se sastoji od toga, od vremena kad neku vrsta razlabavljivanja, kao što je recimo taj liberalizam, pa onda to doživi tu neku vrstu istorijskog kraha, pa se stvari premještaju na drugu stranu. Ne može se, nije konzervativan sam po sebi, kako bih rekao, rešenje svega. On je samo daje otklon od ovoga, konzervativno u stvari vraća društvo u neku ravnotežu, opet se tu moraju uspostavljati neke odnosi. I to je strašno, mislim da je to vrlo, vrlo važno. Dakle, Putin nije samo državnik koji sad sprovodi neke banalne stvari koje podrazumijevaju državu u tom okviru. Dakle, on je svoju državu suštinski promijenio, a promijenio se zato što ima ideju. Vi morate imati ideju. Mi smo jedno vrijeme ovdje uvaljali upravo pod utjecajem to kako, kraj ideologija, kako više ljudi ne ti šta misle, sve se svodi na novac, da bi sad naravno stvari došle do toga da novca nikad nema za sve. Jer ako novac postavite kao vrhunsku vrijednost, onda oni koji su najbeskrupulozniji pokupe novac, a vas ostavite da živite u najstrašnijem siromaštvu, što mu najbolje možete vidite kod nas, a naravno to ništa se stvari ne razlikuju širom svijeta. Dakle, to je vrlo važno. Dakle, da bi postao veliki državnik, da bi bili Napoleon, bilo što, vi morate imati ideju koju se kreće. A ovo je naravno onda izvršavanje. Ideja mora biti u saglasnosti sa nekim društvenim potrebama. Morate imati jaku državu. Da čitate znake vremena, da bi vaša ideja prošla. Nije on jedini koji je pokušao nešto da uradi. Mislim, nije on jedini koji je uspio. Vi imate danas, recimo, vrlo dobar primjer na mikronivou, toga je mađarski primjer Orban. To je vrlo slična vrsta, dakle to je mikro nivo na nivou svoje države. On je također proizveo tu vrstu odnosa prema tom stranom spoljnom pritisku koji je tu državu doveo do stanja, predbankrotnog stanja. Svako ozdravljenje počinje zato što morate zauzeti neki gard prema tim idejama, ali morate imati novu ideju. Morate imati ideju koju prepoznaje vaša okolina. Ako ste mali lider, ako ste svjetski, mora se prepoznaje na radnicima. Tu imate, recimo imate ovog bivšeg predsjednika Brazila koji je sad pustio ovu, kako se zove, Dilmu da vlada, Lulu, koji je također čovjek velikih, kako rekao, observacija. I vrlo je važno, dakle, kad mi pričamo o tome, onda se to sve svodi na neku vrstu, kako rekao, vulgarizovanja standarda ljudskog. Tamo samo oni kažu da, ali tamo se bolje živo, se lože. Pazite, to su vam stvari, dakle, čovjek nije napravljen kao biće samo da jede i pije.
on ima potrebu i da bude slobodan, ima potrebu da može se kreći u društvu, da može da uspostavlja druge odnose, da mu nešto bude dopušteno što se iz te perspektive čiste dobiti smatra gubitkom. Znači, to je Dostojevski već opisao u 19. veku. Tako da je liberalizam izveden do kraja, ovako kako je izveden, on se više pretvorio u nešto što stvarno više ne može da vam ponudi ništa. Može vam ponuditi samo 90% stanovništva, dalje siromašenje i za 1% stanovništva dalje enormno bogaćenje. Što naravno u stvari to je nestanak tog što je bio stabilizator u tim kapitalističkim društvima srednje klase, tako društva mora da se slome, tu mora doći do nekog obračuna, pa se ne možemo mi živimo stalno od toga što se samo oni bogate, a mi stalno siromašni. Sad, ta priča o jakoj državi i lideru ili predsjedniku ili primjer koji ima ideju je manje više pase u našim medijima i neću reći da se afirmiše dezintegracija, ali se o Srbiji ne priča kao o obavezi, o Ustavu. Evo, slušali smo i Merkel, njena prva rečenica da će poštovati Ustav. Mislim, o Ustavu se priča, eto tako, mislim, kao da nije potreban. I sad, mislim, kome trebaju siromašni rođaci, da, evo, upotrebim metaforu. Dakle, kome treba Srbija ako je dezintegrisana, ako privreda u njoj ne radi, ako je stanovništvo siromašeno? Pa vidite, mislim, to naravno ne treba nikome, ali ne možete očekivati da bi neko vas pljačku, da će vas on činiti bogati da vas pljačka. Sad govorimo o Evropskoj uniji, o toj matrici, da. Govorim, dakle, o zapadnim kapitalističkim zemljama, čiji je odnos u stvari, sad da ne ulazim u to, to je još 550 godina jedan čuveni američki teoretičar Thorstein Veblen definisao kao pljačkašku civilizaciju. Dakle, odnos je uvijek takav. Uzmite čitavu istočnu Evropu, statistiku, vidjeli bi da, dakle, kad oni nešto daju, 2 puta više iz te zemlje uzimaju. I to naravno vodi dezintegraciji te zemlje. Ali pazite, taj sistem, on nema u sebi napravljen stabilizator. To što oni nama pričaju propagandu, kao ajde da mi vas razvijemo, to je nemoguće. Pazite, kapital sam po sebi nema društveni interes na umu, čak ni u svojoj državi. Država služi tome da uspostavlja neki red u kome kad ovi otmu mnogo novca, pa onda se to preraspodelje različitim fondom i vraća se da ta sirotinja da bi pomrla. To imate u tim državama, čujete socijalne pomoći, švedski socijalizam. Vidite, to su ali to država u stvari, ne kapitalisti. Ona njima omogućava da rade, ali onda ona mora da dio toga novca vrati. Kapitalisti dolaze dok imaju profit, je li tako? Pa njih jedino zanima profit. Kad nema profit, oni se povlače. Odlična priča kod nas donošenje zakona o radu. Kad vidite kako je taj zakon napravljen, on dakle nas, koji smo zaposleni kod to što mi zovemo kapitalisti, on nas ostavlja bez prava za koji se u stvari ljudi borili 200 godina. Dakle, ovo ostaje bez radnog mjesta, smanjujemo, onda ukidamo minuli rad, smanjujemo socijalno, zdravstveno, sve vas... Zašto? To što u kapitalu ta formula je potpuno jednostavna. Njima ste vi trošak. Svakom kapitalisti je zaposleni trošak. Kao što mu je mašine su mu trošak i sirovina, tako mu i radnik trošak. I u tom smislu on to sve tako gleda. A on je prinuđen na to drugačije gleda samo dok postoji otpor. U ovom trenutku taj otpor je bio potpuno sušan. Mi pre neki dan imali ste demonstracije, velike proteste u Beču. Sad mi se vidimo ovo kada, pa šta se oni bune, ne znam, njima dobro ide. A mi ne znamo kako njima ide, zato što mi to sve gledamo iz svoje tačke. Kako bi oni kad uporede svoj život sad i prije 5 godina, oni tačno vide kud to ide. A kako njima ide? To sam htjela da vas pitam i zbog sada ovog odnosa Ukrajina, Rusija, Evropska unija koja zapravo nije mogla da pomogne Ukrajini. Evropska unija više ne može nikom da pomogne. Da se razume, Evropska unija je prvo kao sistem u velikoj krizi. Evropska unija je praktično antisistem. Ovo sad što radi Angela Merkel, ta ideja da se kako uspostave moćne institucije u okviru Evropske unije, to je u stvari negacija Evropske unije. Evropska unija je prvotno pravljena kao udružene države koja svaka ostvaruje svoj interes, a ne sad da jedna država na račun svih ostvaruje interesa. Ovo što Angela Merkel nudi, to će vjerojatno naići na velike otpore u svakom slučaju, u mjeri u kojoj ona to ne bude mogla da pacifikuje. A s drugu stranu, ako ne uspostavite tu vertikalu, onda se to sve dalje raspada. Mislim, kako njima stoji, recimo imate, danas je vijest, recimo da u Italiji potrošnja na malo pala za godinu dana 2%.
pa se to, dakle, to se stalno, to svake godine to pada stalno siromašenje, koje se naravno pre svega vidi na stanovništvu, a onda jedan sloj se bogati. Pazite, to je inače sistem koji sam po sebi zamišljen protiv čoveka. To je sistem kojemu je sasvim prirodna stvar da ima rast bez zaposlenosti. To je potpuno paradoksalan sistem. Mislim, šta nas stanovništva briga, što će nam se povećati bruto društveni proizvodi, što će 1% naši ovi da postanu tako bogati da budu na Forbesovim listama, ako mi nemamo šta da radimo. A pa se taj sistem on je tako uspostavljen. Imate, recimo, juče je promovisana vrlo važna knjiga koja je, kako vam rekao, bila neka vrsta tog teorijskog rješenja za tu krizu 29. To je Johna Maynarda Keynesa, koji kaže, opšta teorija prvo zaposlenosti, kredita i novca. Ali pazite, prvo je zaposlenost. Zašto? Zato što je u tom trenutku to društvo bilo kao mi došlo do toga da zaposlenost u stvari nije bila važna. To uopšte nije bilo, oni su isto tako reprodukovali. To je sad to došlo do toga da nas ima tako mnogo, ne samo u Srbiji, čekajte, u Španiji imate 27% je stopa nezaposlenosti, 50% stopa nezaposlenosti mladih ljudi. Šta može mlad čovjek imati na 23 godine? Morate i da ga pošaljete rati da mu date da radite. Ne možete čekati 25 godina da prođe kriza. Kriza ne može ni da prođe, što se dešava. Dakle, ta društva su u velikoj krizi. I to je, onda vi imate sad na tom teorijskom nivou, to se raspravlja, pa kao sad oni ulaze uz recesiju. To je jedna te ista recesija. To je jedan te isti problem koji ima kao kod bolesti. Dajemo termometar, pa neka temperatura malo padne, nekad raste, ali stalno je opadanje. I pazite, tu ne postoji rješenje ni jednog problema. Nijedan problem se ne rešava. Oni se samo malo pakuju, završavaju, predstavljaju. Uzmite najbolji primjer Grčka. To je zemlja u kojoj sve negativne, oni kao imaju ono spašavanje Grčke, ali svi, ako pratite, svi su negativni. Smanjuju se plate, povećava se nezaposlenost, slabija je socijalna zaštita, raspada se društvo iznutra. Šta se njima samo povećava? Zaduženost. Ništa drugo im se ne poveća. Sve ostalo pada. Dakle, to društvo ne može se zvati zdravim društvom i ne može se zvati ni društvom koje je na putu za ozdravljenje. Ovo je samo jedno krpljenje i čekanje sad nečega da se desi što može da promijeni tu čitavu situaciju. Da, ali da bi se čitav taj inženjering ostvario, mediji su tu valjda najvažnija karika. Vi ste napisali jednu sjajnu knjigu i pre nekoliko meseci, možda godinu dana, pričali smo o tome. Objasnili ste koliko je nekad medija bilo s Američkim državama, koliko ih je danas. Vi kažete da otprilike vlasnika, da, svi oni koji danas kontrolišu globalne medije mogu da stanu za jednim stolom. To se uklapa ono mali procenat bogatih koji kontroliše veliki broj siromašnih, medije jedna mala grupa ljudi, da, i opšte poznato mediji rade na vulgarizaciji, debilizaciji stanovništva. Da, to su posledice. Vidite, ovdje imate ključni danas problem je taj. U tom društvu, kada je kapitalizam bio zdravo društvo, to je pozni kapitalizam, on više, u teoriji to više sad pitanje da li on može da obrne još jedan krug, kao što je 29. ili će on uđu u neku vrstu transformacije, kao što je sve u feudalizmu se transformisa u kapitalizam. Rasprava se vodi sad trenutno na tom nivou. Dakle, to ovako za medije, za novine i ovo, mislim, to je... A sad uskačem, da li bi taj kapitalizam, ono švedske, francuske, bio takav human, da nije bilo jakog Sovjetskog saveza, jedne jake komunističke zemlje? Ne, to su međutice. Šta se dešava s medijima? I sa rušenjem? U tom zdravom kapitalizmu koji je imao svoju ulogu u društvu, mediji, odnosno tada je to bila štampa, oni su bili uvijek na vrhu talasa promjena i progresa. Razumijete? I Go je to zvao majka svih revolucija, zvao je štampa, to što je bilo u francuskoj revoluciji, u onim britanskim, onim slavnim revolucija, pa čak i da, ako hoćete i 1917. u američkoj revoluciji direktno su bili. Zato što je to prosto bilo to je bila uloga koja je bila poznata, on se tako definisala. Da bi vi danas imali medije kao glavnog cementera odnosa status quo-a, koji su katastrofalni. Kome odgovaraju ovo stanje status quo? Odgovara onima koji drže taj novac. A oni su i vlasnici medija. I tu mediji sad oni sad postaju, kako bih rekao, oni reprodukuju vrlo strašnu situaciju. Zbog toga
što da vi imate normalnu javnost. Recimo, to ima odlični su Orwellovi eseji, o tom on objašnjava kako su Britanci 40. godina, šta se tamo desilo. Oni su imali isto, sve su držali i tim u jednom trenutku kad je postala velika opasnost da li ljudi uopšte hoće da ratuju za takvo društvo, onda su oni dopustili taj, kako je rekao, glas odozdo. I onda su otvorili tu jednu javno mnijenje i otvorili su medije i onda su njihovi vladaoci mogli da dobiju poruku što stvari treba se raditi da bi oni mogli da vode te ljude. Pazite, mi smo danas u vrlo sličnoj situaciji, s tim što danas niko ništa ne otvara. Sve se zatvara i sve se više cementira i tamo, a i kod nas. Sve se zatvaraju se sve stvari i niko neće da čuje ništa zato što oni svi znaju rješenje. To vodi nečemu što isto se desilo dovede. To vodi, dakle, moći slepi sila, nekontrolisani. Dakle, ništa neće biti filtrirano u javnosti, nego će biti nastato u nekom ome i vodi krvavim obračunima. Ako vi ne možete da relaksirate te odnose, ako ja ne mogu da čujem šta vi hoćete meni da kažete, na kraju ostaje da neko nametne svoju vlast golim nasiljem. I tako u tom smislu ovo što se danas zove medije i što je naravno sad još strašno pogoršano zbog tog elektronskog dijela koji je još pod direktnijom, kako je rekao, jačom kontrolom. To su to veliki mehanizmi. To nam postoji ta vrsta oduška koja naravno samo još više služi služivanje čitave situacije. To je ovo što oni zovu socijalne mreže. Tome sad ja i vi možemo da kažemo šta god hoće. To je bilo u Americi inače poznato u njihovom društvu i onako. Ja mogu kažem predsjedniku šta god hoću. Boš, ali ne možeš ništa da uradiš. Tako i ovo. Vi na socijalne mreže možete širiti bilo šta, ali bez mainstream medija mi ne možete da neku ideju konfigurišete u ideju koja je moćna da promijene društvo. Zato što se tu pojave na stotine, na hiljade različitih ideja, koje neke su dobre, neke su loše, neke bi bile prihvaćene, ali one ne mogu da se usmere na rešenje. Tako da je tu se vrlo često, mislim, po mom mišljenju, vrlo često se tu pridaje veliki značaj tome kao sad to sad otvara neke stvari, ali ono otvara to vašu mogućnost nešto kažete, ali ne otvara mogućnost bilo kakve društvene akcije. Jer sve je u krajnjem smislu samo važno zato zbog promjene društva. Samo po sebi govorenje nije jeste meni ovako prijatno. Da, ali to je na psihološkoj ravni ljudi kada kaže imaju utisak kada se uključe direktno u neki program da su Bog zna šta uradili, su tu frustraciju izbacili. Čuli su i komšije, oni su rekli, olakšali su svoju dušu i na neki način da, kao kad je totalni mrak, jutro relativno brzo stigne. Međutim, kada imate na nivou tih mreža mogućnost da kažete, onda to o čemu vi pričate, dakle, ta neka ozbiljna artikulacija izostaje određenih slojeva u želji. Jeste, nas pojavljaju sve ideje, od najekstremnijih besmislica do... To čak u tako razlivenoj toj stvari, to čak ozbiljne ideje i ne pristaju, prosto nemaju nikakvog smisla. A kako vidite medije kod nas, nacionalnu našu televiziju, nacionalne frekvencije, činjenicu da ih drže stranci, koliko je to dobro, loše, opasno? Vidite, pre svega ima jedna stvar koja je kod nas strašno, mislim, fakat koji je važan, da mi praktično, danas su naši svi mediji u nekom predbankrotnom stanju. Uopšte ne postoji realno stanje. Ovo je jedno malo tržište koje je sad potpuno iscrpljeno i sve je praktično na granici biti ili ne biti, što je strašno važno. Sad, druga stvar, da bi se bilo šta u takvom planu radilo, to bi moralo postojati neka država, ko bi imao neki plan. To bi morao da odvoji dio ti medijskih struktura koje su njemu potrebne za informisanje, ali njima očigledno nije potrebno informisanje, to kao što su pričali. Dakle, dio je za informisanje i onda država mora da uspostavi neki način da bude održivo to stanje. A drugi dio da se pusti, dakle, na slobodno tržište, pa ko preživi, to je drugo. Međutim, vi ovdje nemate, prvo, ne samo da nemate ideju o tom da treba da postoji neki mediji za vršenje toga, nego to sad sve pretvoreno u jedan opšti haos. Imate recimo pomoćnik našeg ministra za informisanje ode na 70. godišnjicu proslave Tanjuga i javlja da je rešenje za državnu agenciju da se privatizuje. To je potpuni nonsens. Prvo, potpuno je jasno i tom koga je poslu, a verovatno i njemu, da kad se taj Tanjug privatizuje, da će onda propadne. On nema osnova, ne može u ovako malom društvu, vi nemate kome da prodajete te informacije. Jer, pazite, ostali mediji koji bi to trebalo da plaćaju, oni su također na granici, ovo što vam kaže, bankrotnog stanja. Dakle, to je jasno. Dakle, ne znam, sad ima jel vi stvarno hoćete da uništite te medije? Jel vam ne treba?
agencija. To je jedan način. Ne treba nam agencija, ali ne ta, kako je rekao, ta vrsta driblinga koja sad država se odbija sve što čini neki problem sa budžetom koji je naravno katastrofalan i onda uništava i ono što je treba kao produkt. I tako da je, kod nas u stvari u osnovi ne postoji nikakav plan za izlazak iz ove krize medija. Naprotiv, to je sve jedna stihija i juče, recimo, imate tu, kako valjda se to zove, nacionalna medijska strategija ili tako nekako. Imate sad pripreme tog novog zakona o medijima. Imate već je to izvikano šta će da budu javni servisi. Onda juče Skupština Niša donela odluku da niška televizija da će dati građanima da odluče da li hoće da niška televizija bude isto javni servis. Po meni to je recimo zdrava ideja. Tamo postoji neko ko kaže čekajte šta ćemo mi da radimo kad nas to ukine. Ali s drugu stranu, kad imate ovakvu državu, to vodi potpuno raspadu. Jer ona to nije predvidela. Sad kada se to pojavi u Nišu, razumijete, to na referendumu ta televizija sigurno da prođe, da ima dovoljnu podršku. Verovatno će imati dvotrećinsku podršku da opstane. Dobro, to je dobro, znači ipak neki ljudi svesni. Ali šta samo da, pošto vi nemate planiran sistem, vam će sad isto pojaviti, to je potpuno logično da ljudi recimo u Subotici isto hoće. To je isto, bio već slučaj i u Subotici. Ali pazite, to je u Subotici bilo na nivou ovih medija manjina. Pa su mađarski rekao, čekajte, možete vi nas pustite na to, mi ćemo da propadnemo. Onda se ispostavilo stvari da samo će biti, da će država samo zaštiti medije manjina, tako što mi ostanemo bez medija. Tako stvari. Onda, recimo, logično u Kragujevcu isto ima. Ako vi ništa od toga niste planirali, samo se to jedno, a napravili ste zakon koji ste poslali u Brisel, pošto kod nas najvažnije da vam Brisel kaže da vam je zakon dobro. Ako vi se ne bavite sopstvenom stvarnošću, nego vama važno da, i onda oni kažu, u Briselu su nam rekli odličan nam je zakon. Brisel je rešen da nas podrži. To je naš način rasprave. Sad ne znam šta će Brisel da kaže kad oni kažu, pa da, ali ovi u Nišu hoće da imaju javni servis. Zato što, pazite, to prosto nije napravljeno u nekim realnim, ljudskim, društvenim okviru. Ako društvu treba ili ne treba niška televizija. Ako društvu u Nišu kaže nama treba televizija, onda će vjerojatno u Kragujevcu počekati kako oni imaju televiziju, šta ćemo mi da čekamo da nam vojvođanski servis da nas obavještava. Tako da to jeste jedno stanje, prosto ne možete da vidite neku vrstu realnog. Ovdje imate samo 2-3, i drugo, to je strašno zanimljivo. To, pazite, čitam tu strategiju privatizacije, sprovode ljudi, ja neću da pominjem imena, koji nikad nisu zaradili dinar na realnom medijskom tržištu. Njihovo jedino tržište je bilo fundraising i donacije. I sad pozivaju dolaze se idejima, kažu, ajmo mi sve da privatizujemo. Mislim, to je stvarno nešto. Pa čak to ima i oni kažu, pa da, ali dobro, to će onda da uništi televiziju, ostaće samo ove komercijalne. Mislim, jer ovdje postoji društveni cilj. Ovo društvo ima neki cilj ili hoće sve da pretvori u prostor u kojem će neki ljudi nešto da zarade. To su dve različite stvari. Organizovano društvo, ono o kojem smo pričali na početku, zašto je postoji najmoćnije odar. Organizovano društvo, ono ima neki cilj i kaže, mi hoćemo da se naši građani obavještaju od toga. Da bi se obavještavali, oni trebaju da imaju televiziju, rade neke razmere toga. I tu naravno uvijek postoji sad ta priča da li na televiziji, onda kao kontroliše država, što je naravno tačno, ali još uvijek se pokazalo da je kontrola države manje surova od kontrole privatnog vlasnika. Tu da su vlasnika sve, da ne širimo priču zbog. Ne, ali da, godine su, kako kažem, ipak dale neke proizvode. Prvo da je najveći broj Srba zamrzao neke svoje nacionalne institucije. Od nacionalne valute koju ne vole, preko, ne znam, nacionalne televizije i svi misle da će rešiti sve svoje probleme ako ne budu davali pretplatu. Nekako se to nekom sinhronizovanom akcijom učinilo da najveći broj ljudi nije ni svestan ako kaže neću ja plaćam više nacionalnu televiziju, da ne zna razmere i, mislim, konačno Hrvati su dobar primjer, oni u tom smislu su mnogo, da kažem, odgovorniji od nas. Da, to sa medijima. Koliko je po vama, Bobane,
ozbiljna ta priča oko tih tužbi Hrvatske za genocid. Zašto vas to pitam? Zato što, bez obzira koliko svi mi verovali da ne postoji međunarodno pravo, da postoji sila jačeg, nekako međunarodna zajednica, čini mi se da je vrlo važno da na nivou institucije ozvaniči neke presude i nekih krivce. Pa imamo taj ad hoc Haški tribunal za nas, gde smo dobili preko 1000 godina. Onda je Međunarodni sud u Hagu, opet koji Rusi, mislim i Kinezi, praktično ne priznaju jer nema veta na biranje sudija. I znamo da smo tu prošli loše i kad je u pitanju Kosovo i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I sad da ne širim priču, koliko je to po vama ozbiljna stvar, da ne objašnjamo dobro, vreme bombardovanja, znamo da su podneli tužbu, vjerojatno nisu došli sami na tu ideju, nego su im rekli zapadni prijatelji. Ali zašto se toliko insistira na, kako kažem, na nivou institucije da se ozvaniči ta krivica? I koliko da? Vidite, mi kad kažemo sud, mi onda podrazumijemo neku vrstu nezavisnosti, neko ko će stvarno nešto da vaga. Međutim, mi valjda imamo to iskustvo, znamo da su sudovi samo instrumenti nekih politika i nekih pravaca geostrateškog razvoja. I vrlo je teško zamisliti da postoji neko to sudstvo koje će sad da kad odvaži se, a usuprote njihovom interesu, a kaže dobro, nema veze, ajmo da damo nešto za Srbije. To prosto nije, pa se, to je dosta naivno. To jeste bilo u tom jednom propagandnom dijelu na početku, dok smo mi verovali da to sad nešto postoji, ali danas više to prosto nema više nikakvog smisla. I u tom jeste pomalo tragikomično to naše učestvovanje punim plućima često u tim procesima. I to sa tim povlačenjima, tužbi, sad mi povlačimo valjda za Jasenovac, da bi oni pogubili. To sve onako djele potpuno neorganizovano i neosmišljeno. To prosto nije, ali s drugu stranu, to više uopšte nije to vrijeme u kome je moguće ucenjivati nacije kao što je to bilo u onom vremenu kad su oni to nama radili. Ovo je sad jedan potpuno, mislim, nije potpuno, još uvijek je ta grupacija najjača koja nas čitavo vrijeme ucenjuje, ali ona više, njena moć više nije tako, kako je neupitna i nije tako beskrajna i to više nije stanje u kojem vi ne možete da tražite i neku drugu vrstu zaštite. Ovo je sad jedno drugo vrijeme u kome ako neko igra igru za sebe, onda više ne mora da prati samo logiku zapadnih interesa, što nažalost mi i dalje radimo. Evo, ostalo nam je nekoliko minuta za kraj emisije. Južni tok, Evropska unija nije baš nešto blagonaklono delovala, pa i određene političke, kako kažem, strukture ovde i nevladine organizacije. Po vašem mišljenju, koliko je to važan i značajan? Dobro, Južni tok je trenutno najveća investicija u Evropi. Što se nas tiče, ako mi uzmemo te naše, to što se nama stalno predstavlja kao neke velike investicije, ova investicija Južnog toka, to je nešto što iz ove perspektive, vjerojatno za 20 godina ne možete projektovati da će imati tako veliku investiciju. To neko ko će zaposliti 150 ljudi, te firme koje mi ovdje otvorimo, to je sve 150, to su sve neke, nešto stvarno onako. Ali zašto to u normalnoj državi premijer i ne ide kad se otvori tako te radionice. Međutim, sve je oslobođeno, pa onda tako i to. Pa se, to je dakle strašno važan projekat ovdje. Sad ovdje dio te naše, da li se to više zove političke elite, on u stvari igra tuđe interese. Imate, ja sam nedavno bio u Briselu na jednom od tih sastanaka gdje je kao osporeno to, onda je ovdje to uzeto zdravo za gotovo jednom trenutku, kao da prestaje. To je na jednom skupu koji su organizovali Rusi. Oni samo, kako je rekao, po mjestu organizovano u Europskom parlamentu. Znači nije ga organizovao Europski parlament, onda je to ovdje preneseno kako u Europskom parlamentu traže ukidanje Južnog toka. To onda imate opet kombinaciju medija, da ne ulazim sad u te detalje koji iz svega, to je bilo 20 govornika, jedan je to govorio, svi 20 su govorili, čak i naša ministarka koja je inače ovdje učestvovala u onom insajderu i ovome, ona je govorila suprotno od ono što je pričala o insajderu. I ona je govorila suprotno, ali onda smo je preuzeli samo tu jednu i ovdje smo 2 dana. Onda bi 3. dan smo priznali da to nije tačno. Mislim, to govori o javnom manju, govori stvarno o jednom potpunom rasulu. I to je jedan komplikovan proces koji vezan je za Ukrajinu. To je sve vezano za Ukrajinu. A s drugu stranu, to je vezano sa jednim, to je strašno veliki novac oko gasa. Sad, pokušaj zapadnih kompanija i država da od Gazproma oni dobiju neki dio. Naravno, to već postoji neki, ali tu svaki, kako bih rekao, odbijen dolar je dobar. I to je jedna permanentna struja u kojoj sad vade se neki argumenti
koji bi naravno nama djelovali mnogo uvjerljivo, ali ne mogu da djeluju Rusiji uvjerljivo. Pazite, zemlja koja je napravila međudržavni sporazum sa Nemačkom, za severni tok, koji nije sporan, a sad je sporan kad ta ista zemlja napravi isto sa zemljama iz Unije, kao što su Italija i Mađarska, kao to sad je problem za Evropsku uniju. I to je ne to skupno, nego sam bio rečeno da to ne odlaže gradnju ovoga, kako se zove, južnog toka. To je samo uvođenje u načelu, u budućnosti, u nekim komplikovanim pregovorima, razumijete, to je uvođenje tih, podvođenje Gazproma pod ta pravila Evropske unije. Tako da to mi onako stvarno, to je jedan, ja neću da kažem, ovo istorijsko vrijeme, ovo je svašta moguće. Pa ste ni rat ne možete da isključite. Tako je sve moguće se desi. Ali da bi neki direktor neke agencije u okviru Evropske unije, to je isto kao naš SIV, samo nekoliko puta veća zgrada, i tamo neki čovjek ima svoju kancelariju i on vam kaže da će se ukinuti južni tok. Svako obustaje gradnje južnog toka, to mora se dešava na nivou Angele Merkel i Putina. Razumijete, i još nekog učesnika drugog iz Evrope, ali to ne može da zaustavi neki direktor iz Evropske unije. Mi ne znamo da ponovimo ime. I u tom smislu, to je jedan veliki rat između, nastavak tog geostrateškog rata između Rusije i Evrope, onda povećava se zavisnost Evrope od Rusije. Postoji naravno namjera da oni iz toga izvuku što veći novac iz čega smo, to je strašno užasno veliki posao. Vi sad da ne ulazimo u detalje. Šta su ti detalji? To se godinama, nije to ništa novo, se optužuje Gazprom za monopol. Juče je Putin rekao, oni čak i ne odbacuju ni svaku mogućnost privatizacije nekih dijelova Gazproma. To je jedna velika igra u kojoj mi stvarno, to je sasvim bila pametna ovdje konstatacija Bajatovića. To je igra veliki u kojoj mi prosto niti tako neko pita, mi možemo da budemo, ukoliko nama bude važniji tuđi interes nego naš, možemo da budemo upotrebljeni za neku vrstu pritiska na neku stranu, pre svega za rusku stranu od zapada, jer to je sad intencija, to se sad dešava. Možemo da budemo upotrebljeni. To što imate, mi smo članovi energetske komisije i te. Ali, ne znam, prosto ne mogu da verujem da možemo toliko da se upuštamo u, kako vam rekao, u potkopavanje sopstvenih interesa. Suviše veliki projekat, suviše važan za najelementarniju i minimalnu stabilizaciju ove zemlje koja je užasno nestabilna u ovom trenutku. Da. Kraj u dve rečenice. 2014. teža ili lakša. Govorimo sad naravno o novcu. Malo pre smo spomenuli Dostojevskog koji kaže da čovjek... Tu nema nikakve dileme, lažu vas. 2014. nema šta dobro da se dogodi. To je jedno opadanje društveno na svim planovima. Jedine uspjehe što mi možemo da popravimo, to vam je, ne znam, da ponovo u rukometu budemo evropski prvaci, a nismo planirali, ili da se Novak vrati na tron. To što se tiče pojedinačnih napora ili napora nekih malih grupa ili da neko nešto, ali mi kao društvo i dalje idemo u, kako rekao, oni to zovu recesiju, jedno opadanje, jer da bilo šta uraditi, vi morate da okrenete, ne može, kako rekao, način na koji ste došli u bijedu, ne može taj način da vas vrati u normalu. Morate promijeniti način delovanja. I to je ovdje ključna stvar, ali mislim, ja ne vidim na vidiku to još uvijek, da to neko ima neku ideju da počnemo se bavimo sobom, a ne da nam bude glavna stvar šta će nam kažu iz Brisela. Da. Bobene, hvala vam, niste nas baš nešto utešili, ali dobro, nažalost, to je naša realnost. Što spomenuo Dostojevskog, imam tu divnu rečenicu da čovjek u siromaštvu može biti dostojanstven, ali da u bedi ne može. Da, mi smo, više u bedi nego što smo u siromaštvu. Hvala vam još jednom, blok reklama, onda očekujemo ulazak našeg sljedećeg gosta.